Kabakum kan ke dono ke do. Habau terang. Ulah peni. Iya. So ke application. Hadir juga di story jom jual hang. Ke application. Ke benikko. His call is powerful. Kajing khot jung golong kaba don bo. Angai ke pisau angai ke lagi ke cipani. Hering angai lu mau beli khot dia bila ke bor jung ko bin IT la ke jong ke jingim. Wang ada day man hak khli. Na jong ke gospel. Ada day man sa jong la ke bentar jung. Ada day man yam la ke bentar jung. Kabakum tinala jingim la ke mission na ke kereng ko trai kanong ja lemda utrai wang ngan pe wang ipiye kinong tong. Kajing persang menteri kam jung mulai dala di kan pelong ipi ki maswai dan ru ben faidin nakakam bagin re. Hene kajing khot ka jung mulai sekakam ka jung mulai kan pelong ipi wat ban yen hap ne jong ka area. Kemong pola ke sini jong timoti ngom no. Bau trai udon has tenda jong na. Wat semua maka wat kan ha maka rotang kajung. Kajing khot jung trai kalau powerful. Dai tang sa kajing punim. Wat sa kajing trai ka kam ka jung mulai kajing khot jung trai kalau powerful. Dai na rabi yo ek missionary ka leng ke berdai ke oi ban yap na ka ka jung trai. Why? Because the calling to mission by God is powerful. Nakadaw dan mapitim bila di dan makhot ke lagi. Baru ada ke jingle sovereign selection. Kebaan. His call is personal. Kajing call jemu kalau simet. Hado kali priang nem ya kani kajing call. Nong biang kajing call kajing penem melakot je langit ke gal penem je pi ke balang la ai ku urai ke baan. Kajing call kajing seri itu lakot nem pi personal. Oh Andrew, oh Simon, oh Jacob, oh Yohanes, to pun dengan pelong itu ye. Nom to. It is personal. Ada yang now, ada di one day come mission dan kaman syam lagi setelah kedan kita urai bantuan. It's not a joke. Kemudian kamu kat baik kawan berat, ia mission cepat. Teh dan berkedau, nama mereka dikasih kot ni ban prepare dia lagi. Orang ni lakot dengan hancur tray lagi kata lakot, cuma jangan tray yang bantai. Kadang dikasih kot je utara, bantai keluar, kadang dikasih pensusi yang klik dan kebal. Kebalan. His call is precious. Kadang kot jemu orang kebdong apa kodo. Nama malai kini ki saumot, kim day ki beriyo ki malang special. Kini ki ordinary man, kini ki fisherman, ki day ki nong tong doha. Nanti ka bos notanat, nanti ka bos kong kini ki ordinary person, uji sukot ng kong iyaki. Baru pelong ki nong tong beriyo. Kalau privilege itu kata-kata. Ada di buat nama boleh kau di nong priu nong kapan boleh jual di MMM kini kita bisa hot kisong hak jat jauh Chris bangsa hikai hadu baki kloi kalau nak kloi baru mana ada keluar kita itu nak don ni kerja hikai ni tu kapan berkeret nama boleh kerja kalau precious ada kata-kata John 5 orang tu masih sekali keluar dari pasal sekali kerja hikai wong no ngako aru bangan keren kuntai ukhlem lek ningkong saka ministry beli alam ningkong mare saka jaka puli ya kan theology but keren ini nak kam mission ke bawah badi life of them benda awesome kaji kaplang precious badi ini bu polong tu ngapriak dia ni ke ministry dah kaji A ka jauh boleh. Ada pesulu bagai ministry kena dengan jenis ni ka jauh boleh. Pilih kat balak, kat bayai. Banyoko ni kata kaji khot ka jauh boleh.
kabesar. His call is public. Kasi call niyo walang pagba. Ukol digini nang tumuha, menta bayalam niya ang gospel. Balik sa commission, uni dagan nuksa. Mga haga gospel yung Marcos, kaksa ba ulit, uhikay, kaksa ba ulit, uyalam. Uni dagan nuksa. Nababalay om judon secret disciple, om judon sandrang beri. Either you reach out or you don't. Arti kiki. Either he yalam ni gospel pe gospel sikiwipat or he play. What long selfish. Upanem yafi naga bataga jengmu ga jemu. Onam don kentin man aida. Either you find the way or you don't. Piwat ni ganti ni fitre sundon. Perkhat ye gani. Perkhat ye gani. Oh, gibrigok ni sah kita ka yang la kecik mala gade. Either you find the way or you don't. Onam don kapor ka bakame, lain na kapor ka apostle ka walang ka. Onam don siya boy ka bakame. Hey, okay, puli ka ba ngai, but you find ways. Ispat ka lanti ka lan. Kipri na ka benda kiduay na wala ka jikhan pan play. Kanang ba gila ba yedo ya gospel sa gipan. Pagkat story sa mga Paul. Usa sebat, usa kadamao. Kilang mo kulayang bukhe ng tao kaplet sa hospital. Direct ulen penyelap ni khobor na jikpan. Ni ibun kita kani katay. Ang the way. Either you find the way or you don't. Either you reach out or you don't. No excuse. Ngan polong ni kinam tong ri om tang ha por bakamen om tang ha baro kemudian ham tam le ha por baro isi bagi syur an order pide kinam tong ri either you reach out or you don't. No excuse. Conclusion. Simon, Andrew, Jacob, Yohanes, ki response, ki jawab, yang kata kuat, ki jawab, yang kata jikhat, kumnopat mangi ha kani kajan. Naga bentagi tu bodi oi kecik pedem. Uji sulong ka kubor ha naga bentagi. Umdan pat the way bodi maybe like tau dagen ubalaem naga bentagi, ba ubalayam naga bentagi. Maulang kalenti ka jingim bat ka jingisha. Umdan ki bala baleng so le kwalam da lek tanga ang ulang kalenti. Ulang ka jikak, ulang ka jingim. Ulang unang pati, ulang nak langkrak baba. Umdan da uwi pat like na Jesus Christ. Kabar, naga benta gitu kan? Kiba berkat oleh umat iki. Tenju ye da dia ni ko. Bala oleh umat respon dia kata cekot. Nada dia kata ceknya, nada dia kata cekim. Respon dia kata cekot. Kabar. Simon, Andrew, James, Jacob, Jacob, Yohanes, kilong lakoy. Kaya ino ya gajar, kaya ino ya pajo, kaya ino ya nagi betrayin kala, kaya bun ya otra. Kila long lakoy. Are you willing? Are you willing? Long lakoy niya. Pagkabalay. They were committed. Kilong kibada ay kilot hisa na kabenta ka jikot na motra. Lemda kilong committed em ban ikat ya ka jibam ya ka kam ka babasa yiri. Bani iki bayi ni basa na kabenta urai. Lagi belum committed. Kalau ka bae. Are you committed? Are you committed? Am I committed? Atau ngai kilot pe. Atau bila ai kilot pe. Huwag may preso mo play. Huwag ngatip, baong baro lakot iki bagian long kinong tong pre. Naman, haga balang daw lagi jong kijay. Ipablay ba ay, hagi bangit. Henry kong kabalang, isuto, ya gani. Bagi isuto, yung ambition, sa kabalang.
mana ka banta jogi kadege na ka banta kiwai pa raga jingai ka jogi ilong na ka banta jogi kamde na ka banta ukris patan pa kiwai pa ni la penan kam pakala raga jingai ki jong to wadong bangan khot yang atang mengantem hadu man neglect man ai yo ukris kiwai pa la khot man dem la khot ba la ngam Malaga Bana Dia gospel security Walau lah kali kata ban sisau jaseng ban sak huwa bangan santan dan dikata kalau badai ini lah kau ipi ban ai yo grace yo ipa Walau lah kali kita mengiles pun di parang ngai oh lah kali di males pun di parang ngai bila kau ipi banyak tu yo grace yo ipa Nama kanu kabang ingile kadai bagi kuah banyak tu yang kumor ha sekimen sim kibakon pada para bangen ikomo ikati notra ublei ulong bala pan pendem jika jikmu gaju kombau pendem jika jikim jong ini kinongtong dok wa yin siao ikati khot tu kendra may we hear the master call kati khot tu trai ni you Jesus Christ saya jing menem lagi dengan jami pak ro sa commission lagalong apo sa kabalang lagalong shabar jong ka balang kasapay ka po bakit ni haban jong hadu ipon di jami and nagabanda commission what would you do kasapay ka po bye bye dai kasem pilem no I will see mulai berwarna conviction. Jika tidak kendo. Bagi demi nagani kaji yang sama lagi kaji. Ibu yang kaji kiri. Yang kaji prem lakhat ini. Tambah kita kampoi ke. Yang kaji khat jemu. Syariah. Bagi kaji khat jemu lagi orang powerful. Bagi keluar yang kaji bendu dikiri. Nah kata. Naga banda mission kau boleh ulah